Karbi ang along ta kita porhilo nang wang ignon po amay kapado. Meghalaya sorthur paksi West Karbi ang long alo inglong pen ong dung theng jang thua theng pikirok pon. Ingdeng boda troksi hawar Karbi sunim so rong aje hamren along ta alila champen katalon dunjia phansik tang pon pomlo. Hamren along SDC, KSA, KNC kang dangamay kang ni. Kardom Karbi prime time long peneli junari timungpi non birang ton pen hajik tha. Kitab pen sining pathe ang nang ji kitab porhilo nang wang ignon po the pi alam pen Difu District Library long prigithom ani project amay pado. Difu District Library long prigithom ani kitab ka porhi kapachihung ji phan po akimang pen kitab porhilo nang pu isi project asai pado lapen kitab ka porhi akinang sodalam Guwahati University lapen Tezpur University Principal Barim Dr. Amarjyoti Chaudhuri lapen Arya Sangho tumpensi toklang kacali aklim sumarapan than pare alang ni ningje tulo Karbi ang long aklim sumar kitab ka porhi aning khang theklong laki si kime ang thek busi asam angkang nongnam kedo athan bang guru Dr. Chaudhuri ningje alang lilong nongnam kachithang kumlin ahemai Biren Singha lapen than bang guru Basanto deka tumta nang chitong dun non malom Meghalaya sorwang paksi khanduli pentadolang sohawar adak Karbi ang long aing nampen enalo ang angamatsi aron repen thengjang thukepak rep pati hunut anpin apong ahoy along kido Assam BOP aphan thangnat abab nimsota pinchong chedetsi ahoy nang kipet asai claim paruhom surihini rakrener ke pressure cap anikan akile lithupik anlo ahoy kido arada dumpen birta nang kipali atengsi preni phai kithom ani adimak long along an West Karbi ang long District Administrative Law and Order Forest Department na penrat atum chepengsi kipali dam abirta phirangke hundur kropen birta nang pale West Karbi ang long District Border Magistrate Robert Taylor Ranger long Kamteron DSP Gogoy lapen Socheng Amreng Border Development Ad Hoc Committee amay po Agustin Hansi lapen Niwel Phangjo tumchetong dun halapu Meghalaya anat penta SPOC lapen Magistrate tungwangsi nat angbong pinang anlam thama donanglo bonda latake Karbi ang long alovek pinak apotsi lapuson ang long pen thengjang tukipi ke pakrep asai ki pangton koklo jong si patoy te pen claim tulang pulote asam anat penta ahok pet kang sai chiklem si sotak akang sai padunang kok pupusi border magistrate pen ajok kachingki kachithan ahut ning jedun Meghalaya hoy kitai jasmet tapat lang kiroy khanduli lapen moy koy ram tai sap ahawar malom sang sepin pen Meghalaya asor ahoy nang kipet alam ki pen kai amatsi ahoy kido aradatum Karbi ang lot in Council phan pachini verdo bota non puani anta kido tang ahoy along ikisom tang adim kapang tirjia phan Assam lapen Meghalaya ang bong mai kang ni non puanta kabinet ke manghume me binonglo kachini dun atengke Socheng Amreng Border Development Ad Hoc Committee ame pusar Agustin Hansi pensi Japon si ahoy along batay ko anwa Meghalaya asor sai lang no ang kiklem anstami chisong dun si ahoy arat atumpen karjab dun thip verlo Karbi ang long pen Meghalaya border adak tadulang sopen kanduli area lo di Meghalaya pen kanduli cumang tungwangsi bangsu hengpi hengprang adak yang tu kelang melang tungdak nang beng lo nang pro lo sipini hamren pen itu magistrate atum lapen tu OC lapen tu kaduk kawe border long kedua korting jirum pen wangsi la bangso di manang palilo sipini ladak long so hengpi la ke tung Karbi ang long lu binong yong basi pini pen kala bangso dim klem long lelu kusi itu magistrate lapen both side government Meghalaya lapen Assam mate Karbi ang long lapen jentia singki singwai ponlo yong silang su thengpi pem pon thuda putang te kangsai sudak pen duji pusi pini lam thedak bonta nat asor karang bong ahoy aputha kapathir vet kachiparai aphan Karbi ang long Autonomous Council pensi Assam Chief Minister aphan kipu kapasik asai claim kle lepute Karbi ang long along lela pen akhia datke lapuson severe bompo lase ahoy aputhak sikjit tensai kedeng daprang ke akenang sot pinonglo Singhason constituency alo Borjan Pathok Lamalong Cultural Affairs Department Mukhya Mantri Samagran Unayan Yojana Scheme pen cheng pikiti pa jaimek ma de training ki damtang chiti niphai krep pho ani pen pangchengsi pre niphai ki thom ani an sekkipi ang dungkiti mesen pen kipachun pona berta pherang ke pen kad news sa hemalong berta nang pale cheng pikiti seki kipi kipajut ani maya long Karbi ang long Autonomous Council Emrup Singh Teron pensi mai chari pon
Maya long Alhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council Emratan Teron Karbi Anglong Autonomous Council TRC Rani Terangpi Deputy Director Himari Tokbi Borjan KSS Amay Pulong Nit Bazar Committee Amay Pu Atum Chetong Dun Cheng Pigitip Sekeki Pialong Kato Kabibang Thomke Batum Sekeki Endundo Cheng Pigitip Sekeki Enduna Tumapan Certificate Tapi Pajirpon Cheng Pigitip Sekeki Angdung Kitia Mayalong Yemrup Sing Teron Pen Lam Teki Jaipon Ki Cheng Kitip Lake Pinso Loso Avilo Nonakai ke Hakuason Kalilo Nonakai Hutke Pinso Loso Ta Ajakong Isivetlo Lasi Soarlo Atumapanta Adim Aklong Pekpon Nang Jilapen Non Kivang Jilang Anita Lasona Jaimek Along Kaprek Along Tami Padupon Bomji Pusi Karbi Anglong Autonomous Council Rup Sing Teron Pen Lam Tejai Pentar kerupuk langsung ke betul ke Karbi atuma kerja cengpi ketip pulo ketip cocok pokoknya cengpi ketip kopi kesoy keren nangkok kosong nasi kesoy keren mah pen kihin kosong mah kopi cengpi kopi areng kopi mah rai kopi mah pen ketip aja kopi mah lalu mana ketan punya pasti timbuk lo kau betul dari kerupuk tapi ini kayak kejutan nih lo langsung bangkai bisi ke asam mau pemudra pensi langsung panong si pilih itu langsung pasok pada Bangkon mana pilih workshop kepada pasok pada bangkong kepan pada lo apa ketan itu pada ini apa non itu mesti neteng lo tentang yukur pok pipi pen langsung pasok pipi pen itu kacali semua tak ketek konason si tek long lo apa ketan itu pada itu pasti soalnya bangkong long kon langsung workshop pada pen si kimia bangkil aku hello soal lo tunta non pini sengkitip Kecali long lo, pelitun pini demonstration ada pelitun tenglong lo, kime alam lo, kason si pelitun culture nat abang ke Karbi ke tunta cintur ponji apa nama ke situal keduji pusi neli khasir lo, si pelitun kado kado celang pet pen abang ke Karbi long apa nama ke culturally si heritage culturally si rich and distinct sab abang ke pelitun cuman naik orang sih neli kado kado cuma Nangkili Jipre Nipai Pope Nipai Nerkep Anian Ingdeng Ingkode Troxy Hawar Karbi Sunimso Rong Aje Hamren Rong Bong Rohang Patuak Lamalong Alila Champen Katalon Ponjia Pantirika Mamai Pen Sik Dang Ki Kim Kirang Asayan Sitami Ington Bong Si Ki Onglo Motor Bokan Me Parpe Ajok Kang Lit Kang Terpuai Pit Sitami Tirika Mamai Pen Ki Klem Ponang Jia Sayan Ki Apor Pen Si Cipacun Pon Bomlo Pusi Chinidun Aterang tin penda nang cetong dun je bang pubang pi pentang lok rong aje kelang dun adada tumpan sitami thang na dakisung la pen ke beng ke pan ka vete je pan kisik ke dang pon bom lopusi tirika mamai pu biren ti so pen ajok pirang kyang no ningje ang pada nona mat ki klem ke dam ason tin nang deng along sitami thang na akatora cetong jok rot pen si sai pachun pon bom lang puta tirika mamai akchun bang het sing rong par pen ningje on lak ke bangji awar mane jonel Karbi youth festival la bang subthak dak hamren long same ani kanbang son thot pining same alila champen talon pon thek po sining thelo lapen kikim kerang pendang lok dak choran mokha antani tum dak reception pen pima ke klem poning ban ngeni tum methang sai lupu aku chen bo sini tuma dak hamren municipal board chairman amate reception committee amai pulo rang pen same klem pon bom lo pen ni tum kado ya seltin phada chuning rilo je jutang lake methang ani marokom lasi methang bang putin ta methang saya bang ka cepat chunin pasia seltin hin bana chunin pono la pen tum ke claim poning an tame claim pono la pen kinon bang ke dak thang da kasik sak ning dak ka vedatji an ason sin tum thek ponong lo lasi misen pen chun pon po pasia khal Ingdeng kor troxy Jonel Karbi festival reception committee president lailo Hilitum aningkan wangason Jonel festival kai bi pon bom lasolong non bangkai reception committee pen kopi si sit pon gedang pon ima laso ke sit pon gedang pon an bangkai niltum ke tang tang teng si dolo atema pendel stage pen ke chenglok ang sitin sitame niltum bangkai ke tang tang teng si dolo la pen ke dam tang aningkan son hak taksi non ke wangjita mesen pen chun pon popusi ning thepon Aningkan wang penang pada pining abangki project alira champion si ingdeng koda troxy hawar Karbi sunim so rong aje katalon ponjia pan sik dang pon bom teklong rong aje long pining abangki miss JKYF cipati sitami kipadu ponjia pan sik dang pon bom tang lupusi cinidun hamren rong supipen katyo sapirangki hundur grupen prenipai ke thomani nang kilobirta
Normal lomso poropan birta moing ton peiksena. Chloride unisex beauty parlor hinben warsai kemi kipipon. Lasi lason warsai kemi helong ning hangatum ali chuan dunik tha. Warsai kemi laki chiklo jontro kophan kapamala seke piponji. Lasi apor panhok he pinpen chloride unisex beauty parlor along patebok damiknon rong Karbi rong berot near Iron Bridge dipu Karbi anglong. Lasi lan sose kachini le thojje phan laso number 600-121-3664 along Humriknon. Wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lasi apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge long abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long abrain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine abrain lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang Plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. It's on the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Karbi Road, Dipu, Karbi Anglong.
Document requirements are recent photograph, voter ID, and caste certificate. Dihinamo piputot birta long wangtulo. Bharat talavira long plastic pavir nangji po among ve ke bang hut sat gaon hitia long ke plastic ke pavira phanchi phone edet ason si thek long. Bharat talavira long plastic pavir nang po po thama TV ke klema por hut West Karbi long sat gaon hitia long ke plastic si long leapan pum klang lang. Plastic pavir nang po po por hut PWD sai kamta dokli pusi sat gaon Amerika atum adi ki jong pado. Satgaon ahiti along swasta Bharat Mission po ang tarpang tek arum along plastic kiwarji kali pang som thurong puta akoy klang thu MP lapen PWD Horen Singh be doko kapita Satgaon along plastic ki hum klang ki pariwartan thekji ma puta Satgaon me karatum ningje বেলেগ জায়গাত কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতো কৰা দেখা নাই সাতগাঁও বজাৰ কোনটো সমষ্টি পৰে ৰংখাং সমষ্টি KSA Hamren District Committee sa Hemalong SDC KSA lapen KNCA kangdang amay ke padupon abirta perang ke hundor kropen prenipai hiniarni card news sa Hemalong birta nang pali Ada porpai Chris ya por malompen sar het sing phangchu me pu SDC socheng constituency pen ajok mai chipahem pu ponsi mai long aparim Karbi long Autonomous Council CM Johnson be Sar Sing Ingleng abarim EM Ramsing Ronghang Ramsing Terang Tension Timung KNCA pen kadom teron pi lapen KSA pen Simeon Biatum Chedong Dun Mai long Socheng constituency lapen Hamren constituency long ASDC claim bang potum Chedong Dun si kiwangji langani ansu se Karbi kaya kisung akiduk aputhak kachisong kapang tang pon thu ji alam the chingki chingwai pon non kachari bom Karbi ang Autonomous Council ang hoi kang ni atum methang council choklim pene kachari kalidet ajoini kiwangji ovia phan phere me metang upusi mai long Sar Sing Ingleng pen ningje Lasila haya songja lapen party phan ki jong dunangji chilang pet pen karjap dunangji akenang sot puta alang lipen ningji Lasika chari bom center government lapen Assam government atum nangke party ngaling Karbi ang Autonomous Council ki ja atum chingbe dun aret ajoini Karbi akai ke asena bot anta nangka videji akrong sidam bom tang lupusi Ingleng asang ho pen ningji thu Lasi puthot regional asong Cipang tangti liputi ove kimiatum akai ke Karbi amen amatse avidet poputa CM Barim Jotson be penajok mai along ningje Karbi prime time ang kelapan sekang ton pekla dumi thakme kurwang thu